an gina dia pa weko ben pa be weko jo kene ki town again they are so special and on premier ke lore komge ana be loro ko yesu wet pa lu ba lo ke lore come si in me la kwat set ma ta meren en meren do pe me ke lore kom si cha lor ni cyber harassment computer misuse jalana ko tuwe amero juibe kalo ke no because uno no la genge wu dong tikanyo an ko tuwe amere jui because an ka iti mi bal nyo ite ne no gena degwa abi yo now an amero lokom honorable father reverend father Onen Charles mi pejela ade ne no gena pat ade gena mo be wa ne dak gena e ne no chu lo ye pidak ni mo na mo betie no mo na mo pe the thing is ati mi wuba mutaka pa father Onen ene ko beri chani tika ngwech ka weng tika wachani dan uchiere ka winyo lok pala dit lok nene piaru wario ero jin mati iye kuja tene ero jo mati iye kuja inone lo NRM ken no ro kada yelo kitung kan I wi ero ni father Onen ero genate iye no ti yelo karma be waja wachini ni mao ti pumpkin ukono iye yelo karma be logo chon ba oi mao ti pumpkin ukono bino Chope dare karma bana logo ni mao bo bino ka chung mi beru member of parliament mi pejela ro kan jo magi punyu ka wigi po ilok an pa logo taya jo kene ne na ki chai error gini dong tika Chope ya foyo I platform mo ma ki bae chel pa ma tika bion ka chung I pejela ro ngarma okero duana ma logo ni audio tagging ti okero I platform mo ma ki lo ne pamen yae gi mo kinyo ket mana gene kedi kono menwaya ki kero duana ino era logo chon mitian lok momio mao kitika biano kenyini era ni mao kemiro bed memo parliament o kare chere parliament ki chimo bed speaker that is all and begin be now for father nene an partiki interest nyo personal issues kila tela mo nyo kingar mo ikan er Gimara mano nen raj iwang wan jo mokene kidong kawalia gdan polo ye bala wa nyim palitero we ga teneno indak chakane ni no berchano dano chalo ma penduzi gi ma dongo lokano miero beri ka lok gini enoni Richard dongi gi tie kacha lo NRM madongi waiti die hard NRM gini don't be again they should be there advocating for the coming of his excellency but no this is a scenario my no father nana raktie mutagana tikareyo o bene ki lo wiye wajo beru luku ka o kaman ki waje ma geno man ti go kan ti wani okay ka na ram ti again no you are not a representative again the president though his excellency is the president of all of us but how comes it is you who is an independent man de tiga loye matak chele roma ki diang fu ma intermiri iporo furo era mo miro bin ucham lum inda you denied that access diang so it sounds strange and I take work stressed and I pay room for any stressed pangat mo dakigen mo maraj I will just immediately air it out sika mertera cyber crime kono ngagi harassment ko ngagi computer misuse inte wana mak ko narbe yo me kono wa mak yo zana ti steady an paluor magan an dogam ni logo ben wa logo ma is true chakane ni ko ngene mun wex ñen wa dano iti gene NRM
independent keje inanga. You tell us, are you an NRM independent or you are an NRM or a independent? But independent mo madak tim la kurtimin. Ngaba un ko ngi tactics pa NRM. NRM ti kurio style er odon wir ka mo we kenene in la meng. Bako be jano tinyo to mengini, o tinyo to mengu don wen ka maleng ko berchani. Nyure mer leng we wa ne gini no wa ti ko chon. Kriti ko doni. But not that no NRM wen raj. You have some of them who are really so brilliant. Well, in my kind of leadership, I've gathered all people. And a team are solid independent. And papa, kono iti NRM, kono iti DP, kono iti FDC, kono Alliance, kono pinga gini. Teke mere ti chung pe kara. For sure. Bin bara. Waki flak ini bin mo. Apa ke pera moya? Tiki pera chele kan mere me. Ka ini ri taila. Chalo mu 7 ke nga gini. Ene pera na mere you know. I have no problem. Peke pera moya kan. Ero ini gin mo right. Benen pe pore. Ni father na ko be chan tika word tika echoing the coming of His Excellency. No. We cannot. For us, we are here. What? No, we can't accept this.